Khatkati Police Station angkang kedamtang Thereponi Phai Inquiry ni District Deputy Superintendent of Police Matik Crime Branch Jayan Barua kapin Khadating Pen Bokajan Division Police Officer Rastam Raj Brahma Khatkati Police Station in charge Ramen Bordoloi lapen CRPF 20 Battalion Armu Oksotum Chelangsi Kirika Kurugasai Dengponlo Thereponi Phai Inquiry ni Adapor Phai Keba Por Malom Lahorijan Havar Malom Raikom Sai Khiatum Kirika Kurugasai Dengponlo Lapusona Porahu Dudu Kolonia Long Kowe Akulat Mate Pan Sobalong Kirika Kurugasai Kedeng Hud Honte Meme Heroin Ahom Long Ponlo Kelong Ponlok Ahom Along Heroin Si Kelong Pon Bangso Hud Kulada Hempu Safikul Islam Cheparjan Ali Pua Bang Pua Pan Raikom Sai Khiatum Nep Ingnang Poncheklo Kachingnang Chegbang Pukulat Kang Pusitami Sorkar Long Thangna da license avi pinpensi Kulat Kachubi Buta Raikom Sai Khiatum Thanpon Halapu AS02 EC 0651 bus Dimapur Kewang Bomahut Raikom Sai Khiatum Kirika Kurugasai Kedeng Bomahut Sedami Musurik Kep Yaba Tablet Basarlo Longponlo Bang Solong Kachirab Duna Bang Pua Pansedami Raikom Sai Khiatum Pen Nep Ingnang Ponlo Kachingnang Chegbang Phulake Manipur State Asor Rice Pusi Pangthek Pon Kinepon Long a tablet Hitia Long Kadukave Kutike Thoman Bak Anam Longji Pusi Than Pon আমার খতিত এটা রেগুলার রুটিন নাকা চেকিং চলি আছে চলি আছে এখন বাস গীতাঞ্জলি নামৰ এখন বাস এখন ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ চলি আছে নাকা চেকিঙত প্ৰপাৰ চেকিং কৰাৰ পিছত আমাৰ এজন ব্যক্তি ৰাইচ খান পজিশ্যনত প্ৰায় 10,000 ইয়াবা টেবলেট এতিয়া ইয়াতে ডিমাপুৰৰ পৰা উঠি আহিছে নগাঁৱত ড্ৰপ কৰি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছে কিমান টেবলেট পাইছে এইটো আমাৰ 10,000 মাজতে প্ৰায় আঢ়ৈ যোনজন আটক কৰিছে তেখেত তেখেত চলি আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত Bokajan Penanantirang Karbing Long Live